Usa sa mga nindot nga pagtulunan nga atong nakuha ron or makuha mauning unsaon pagpanghatag nga mahimo tang dato. Gusto mong madato? Dili. Panghatag. Oh, na siya. Ya unsa may mga requirements sa Ginoo para muasinsog maayo ang atong kinabuhi tungod sa atong pagkamanggihatagon. Ang una gyud matod pa sa unang pagbasa, ang nagpugas og jutay muani sad og jutay. Ang nagpugas og daghan muani sad daghan. Mao na panghatag yun og daghan, dili kay jutay. Mao na siya. Simple ra kayo, no? Ang labing daghan yun nga imong ikahatag. Para gud anang mga mag-uuma, mutanom ka pananglitan og 3 ka puno ang saging, pila may imong anihon? Inig ting-ani na. 3 ka bulig. Niyag magtanom kag 300 ka puno ang saging. Pila man sad ka bulig? 100. More or less. Niyag magtanom kag 3,000 ka puno ang saging. Pila man sa imong anihon? Nganong ari man jud kas 3 ka buok nga pwede ra man gyud 3,000. Oh, ana good. Mao bitaw dinis atong simbahan. Ang kaning nag-donate nato dinhi di man ni sila mga dato, kasagaran, mga pobre man ni or mga kasarangan pagkabutang ba, nga balik-balik og donate. Balik-balik ba? Kay kon nang donate pa ang tanan, inig announce nato sa atong slot karon igsunod semana horot na kita pilar ko na atong slot. Pero nasa daghan nga moingon, sige laghatag. Kapoy si father, sige slot. Wala naman ni hunong slot father noon. Kapoy maghatag. Sige, bahala mo diha. Og ikapuyan mo tanom, bahala mo. Pero naman say nagsigig balik-balik. Naa sa tay na dawat. Yang Ginoo say musukli ani nila. Kay ning hatag man sila daghan di mo ani sag daghan. Nya dili ra ba ni daghan wa man moingon Ginoo ang nihatag og dako. Ang nagpugas magdaghan, di man sa dako. So nay nang hatag nato dinhi ginagmay-gagmay para ning atong slot nga tag 500 para ning atong retablo. Gagmay ra man na. Pero maghatag kag daghang gagmay, pabungahon sa niya og daghan. Kay mag-ari ka mo sitols dako, basig wa niya kay dako nga ikahatag. Hatag lagamay. Ana. So gisulti ni sa Ginoo tungod kay gusto siya nga makapahimusta sa grasya nga way sukod gikan sa atong amahan. Ang ikaduhang requirement kay basin siya mangingon, sige kog hatag pa der, wa man lagi ni balik. Naay ikaduhang requirements na kinahanglan di sa ni siya mawa. Unsa man? Muhatag ka nga malipayon. Kana muhatag nga malipayon. Kamong nang hatag din hiron aning mga slots, malipayon mo. Malipayon. Nalipay mo nga nakahatag mo. Nalipay. Masig nagyaw-yaw mo. Kana hatag nga malipayon. Unsa may pasabot ana nga ang imong tumong mao ang paghatag, dili ang pagdawat. Dili ang pagdawat, kung dili ang paghatag, naa diha ang imong kalipay. Mao na siya ikaduhang requirements. Ang ikatulo, himua na sa tago. Ayaw isangyaw. Nabitay ni ingon ako nga, Padir, mas may mangyong hinganla nato ang mga nag-donate. Nako niya, ma-forfeit dito sa langit ang ilang ganti. Kaya matod pa dito sa atong ebanghelyo, kung kamo pasalamatan, kung kamo mailhan, og mahatagan og pasidungog, wala na mo'y mapaabot nga ganti dito sa langit.
So ato na lang sang tabangan nga naamoy gantis langit kay ato ginang ibandilyo din hitanan labaw na gyud kun mahimo na natong kultura nga ibutang gina nato nga donated by pilay amount ilista gid nato sa tanan diha sa unsa na malay dangatan wa na forfeit didto mo nang nalipay pud ko sa ato mga donors din nga nakasabot kay ani magsige ra jud ingon ay lang ginag-isulti Father ha ay lang jud isulti pero wa na magpasabot nga dili mo musulti sa inyong ngan og address ngan hinamo kay nga naman ato man ang i-record pero di lang nato isangyaw dili nato din sa tawag ana rong bagong term sa mga netizens shout out unsa na amo ba to na di na to is-shout loud o unsa diha shout up shout up ba na unsa nang kuana o tungod kay nangandoy lagi tang makatabang punta nga dako ka ganti didto sa amahan pila ra goy maganti nato anig atong ibandilyo pila ra may kalipay nga ikahatag ana ikahala na mention jud ko sa online nga misa ni Father pila ra gud ang kalipaya pero ang Ginoo gani mo imuhatag nimo tungod kay ang imong kinabuhi imo ra jung gihilom ang imong gihatag kay ang imong kalipay mauman ang paghatag bastang dakuas imong grasya unsa toy gisulti diri sa unang pagbasa ug inyo lang gitong nadungog ako nalipay kay kung naminaw ato niingon diri ay ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako sa inyong pagkamanggihatagon dili murag dili kini mao dira og makahatag ang Dios kaninyo ay sumpay lang sa ito nato og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon og sobra pagani alang sa tanang maayong butang mao na bita ako mo testimonya gyud ko ani ambot kamo naaba mo'y matestimonya wa gitaong manggihatagon unya dili magpagarbos iyang gihatag nga nagkalisod-lisod. Isultihi ko ninyong taong manggihatagon nga nag-ilaid sa kalisod. Labi na gyud manggihatagon siya unya dili magpabayad o dili magpasangyaw. Daghan hinong kayong mga tao nga manggihatagon nga kusog kaayong magpabandilyos ilangan nga sa puton kay silang kinabuhi murag wa gyud makontento silang kinabuhi mga yaw-yawan kay tanan mga isog ba mga isipan murag wa kakontento silang kinabuhi kasagaran gid ani mga tao bitang manghatag unya magpasangyaw way kontento silang kinabuhi murag kanunay silang kuwang pero kana mga manggihatagon gyud nga tinuod yung muhatag relax kay tanan wa gyud hilom lang pero di gyud magkalisod lang kinabuhi magsige ra gina silang panghatag hantod sila mamatay katubitang nang hatag nato dinhi og dako-dakong kantidad namatay man gyud to pero ang ako yung nahibawan sige ra gito siya panghatag hangtod siya namatay kamo ganahan mo manghatag bisag hapit na mo mamatay kabang nipilit na kas banig ba bedready na ka manghatag pa ka oy tubag ambot lang ako say siguro basta talagsaon kinang tao klaro kayo ang iyang kasing-kasing ang kalipay na as pagpanghatag sunang ka bedridden gitagalan na lagpila ka adlaw nya manghatag pag yun talagsaon yun na grabe kayo ng kasing-kasinga kita ganing uban lagsik pagkaistanan di yun mo hatag sige lang anaon dito ba sige lang wa puli kamo basta ang nagtanom og daghan muanig daghan ang naghatag nga malipayon
lipayon sad sa kadaghan sa ganti sa Ginoo. Labaw tanan ang naghatag nga way pagpagarbo sa iyang gihatag, ihatag sad sa Ginoo niya sobra pa sa iyang gikinahanglan. Common kay na sa Tagalog, siksik, liglig, umaapaw. Sa Binisaya, o ako kay bao, siksik, puno, anya, liglig, gidasok, gidasok, anya, umaapaw, nag-awas-awas. Nag-ana, kanindot ana. O tana ako, nasa ko'y gamay kasi natian ani sa kong kinabuhi. Kato ba akong isigig sulti ninyo ba? In summary lang, ga-eskwela pa ko, high school, labi na gitong pag-college, nagsugod na ko pagpanghatag, organize ko grupo, hatag mig tag piso kada buwan. Ang ihatag na mo piso kada buwan, pero ang ako mo average og 20 pesos kada buwan. Pareha ra gud mi pulos mga kargador, pulos mga way kwarta. Sakripisyo lang kog maayo, ako may leader. Di mo hatag kog dako-dako, ako pag mangita og kanang mga sponsors para na ami mga activity, financial aspect, ako ginatanan, ako pay design sa activity way back 1984. Mo ginay start sa akong active nga pagpanghatag sa akong talent, time, treasure nga gamay. Gikan atong paghatag nako atong tuiga hangtod karon. Wa gyud undang, sige ra kog hatag. Okay, sige sa kong pangayo. Sa una, iampo ta mo kay choir man mi, Legion of Mary, iampo ra gyud mo, iampo mi dong ha, iampo mi dong. O sige, ampo ta mo kay mag-choir man mi, ako gyud mong hinumduman. Ana man kay manghatag. Nga Legion ra to akong ipasangil ato og kaning choir. Karon ako na ingnon, kada nako misa, apil na gyud mo sa akong pagampo. Dako-dako alam. O na. So sa una, ang akong ikahatag piso-piso. Pag-graduate nako, trabaho nako, labi na to nagtrabaho nako sa stable na akong trabaho sa bangko. 100 na akong ikapanghatag. Karon secret. Manindog na tayo.